Pozdrav svima ljudi, ja sam Sveki, a vi ste došli u moj novi video. Kao što vidite ljudi moji, po današnjem naslovu videa izmijenili smo čitavu ekipu EA FC Mobile. Tako da idemo odmah krenuti za sam početak. Ok, već vidite oba strajkera koje smo dodali i nabavili. Ali prvi strajker je Arnautović. Brutalan striker, untradable, inače ja sam sve prije videa ovo boosto, napravio ovaj tim kako treba i sad ćete vidjeti zapravo sve što dodajemo u ovaj tim. Drugi striker je nevjerovatni, opet untradable, Harry Kane. Tako da u vrhu napada su Arnautović i Harry Kane brutalni napadači. Zatim se prebacujemo na lijeve i desna vezne. Na lijevom dolazi Pires, vrhunska kartica od Piresa, nema tu šta reći, 98 boostovan, znači 108 pace, 91 shooting, 106 dribbling, vrhunska kartica, nije toliko obrambena, ali pomaže i on u obrani. Na right midu dolazi Savio, on je tradable i Pires inače tradable. Opet jedna brutalna kartica, 113 pace, 106 dribbling, ne pomaže onako toliko pretjerano u obrani, ali zapravo često je u veznom redu. Jednostavno ova ekipa je napravljena tako da kad je faza obrane samo Kane ili Arnautović nisu u obrani, makar su često i oni u obrani. Zatim idemo na dva zadnja vezna igrača. To su Zubemendi, odnosno ne, ovaj iz Haka. I zatim imamo drugog zadnjeg veznog koji je untradable, a to je Souček ili Zubemendi, stavim kako koga. Inače ovaj Zubemendi, ovaj Španjolac mi se čini malo bolji, pa eto držimo njega. Nakon toga krećemo na golmana, nema tu šta, tu je ovaj ovdje golman, untradable je i on. Morat ću nekog golmana možda poslije nabaviti. Zatim se prebacujemo na lijevog beka gdje je Theo Hernandez, 99 OVR. Mislim, stvarno je jedna brutalna kartica. Nakon toga tu imamo Montiela, on je iz Argentine koliko ja znam, da. Još jedna vrhunska kartica. I nakon toga se prebacujemo na dva stopera koji su Milenković i Ruben Dias. Vrhunski stoperi i imamo ovu ovdje brutalnu klupu u kojoj se ne nalazi on. I ovaj zamjenski stoper se nalazi, znači imamo Dušana Tadića i Amelka, imamo jednog stopera za zamjenu, Gimnes i Davor Šuker. Tako da, vrhunska ekipa. I mi sad idemo odraditi jedan head to head match da vi vidite zapravo kakva je ova ekipica. Tako da mi se bacamo u head to head match.
Evo ga Harry Kane. Evo ga ljudi moj, Harry Kane postiže prvi gol. Predivan gol, znači Pires tu ulazi, predivno prebacuje Harry Kane, to malo zavrti ovog njegovog žnjak stopera i eto ga ljudi moj, gol Harry Kanea. Evo ga Savio! Evo ga Savio, ubacit ćemo mi Davor Šukera ipak. Savio isto van, makar je postigao gol sad upravo Savio, ali ide van, jednostavno nema snage. I evo ga moj, gotova je ova utakmica, završila se 2:0. Dobri su bili golovi, iskreno Harry Kane i Savio su bili strijelci golova s goditaka. Tako ljudi moji, nadam vam se svidio ovaj video, ako je bacite like, share, subscribe, mi se vidimo ponovno u sljedećem videu, a do tada čao, lijep pozdrav, pusa, bok!